meghalayapost.news. Menteri rang ba kajala Konrad K Sangma mentaka singu lalit banbu yo maunong rem na kabanta bantay bat penintanan ya Cenotaph Tura kajaka kaban pensa jingkma bat Pynsahnam Ïaki IT jongki Riew na kajat ban Riew garu ban longkum kinong yarap garu Shlur Haka Thma ba Nyngkong hakani kasingi jingbo maunong rem na sakhiru da kajingdon lang Marcus and Marang Menteri Sarkar paderu Chairman ka Committee for the Preservation of Garu Culture and Heritage nang tau ba Sanbor Shulai Menteri Ketenan Arts and Culture bat kiwe ki he Sarkar ka Cenotaph Tura ka yangkum ka jingkan mawan buram ya ka jing IT jong ki garu Shlur ki bala Shlur Haka jong ka Thma ba Nyngkong ka jing temu jong ka te ka project kalong ban pene pensa bat penjana ya ka ni ka jaka ba paunam ban penti kana ba ka ni ka jaka kan yai biteng ban longkum ka jaka sa kan mau ka jing sarong na ka benta ki paj ba ka rilum garu habakran ha ka ni ka sngi na kaliam Konrad K Sangma lo ong ba ka ni ka Cenotaph ka dai ka jing te ka badon kam ban yang hatura kum ka jing pendon buram bat Pynsahnam Ïaki Riew bat ai kublai ru ya ka komiti ka ba pene pensa Ïaki Riew Shlur bat ki culture tenra hepo ko jingelam Marcus and Marang kino elam niam ki Riew rang ba ki kenhun ba per ki ba ki kindiat benai bladam ki latoris tom ban ya mir jingmut ban penwan dor ya ka jing snaya ka te ka Cenotaph Menteri rang ba ula pentikna ru babaro ki garu Shlur ki baladon benta ban Shlur ya ka Thma ba Nyngkong kinyo ka jing pendon buram tang hadin bladam ya ka te ka jing te da ka ba ong ru ba menta ka singi ka de tang ka jing bu maunong rem Henry Marsin dab on sependon buram lun ya ki baladon benta ban Shlur Haka Thma ba Nyngkong nadu ki bala IT ya la ka jing im harinong wei bat kumju ki bayo banwan pai biang shiying nakaliang menteri rang ba ulo batharu ya ka Committee for the Preservation of Garu Culture and Heritage bakan penlong ka jingwat banya banlit kendu ya ki bahyeng jong ki garu Shlur ban nakaliang ka sarkar kan sa ka jingkersyan ya ka ni committee hakbay day bat ka jingwat banya bat bon kinu yalam bat ki kenhun ba per kilai ka jingero ya ka sarkar ka blashim khya ban penbha bat penintinat ya ka ni Cenotaph ka bade ka jingtei sa nam hatura ka ba penkertiang dien ban kan mau ya ka history jong ki Riew Shlur Haka Thma ba Nyngkong. The Garu Shlur represents a proud and often untold chapter of our history. During the First World War, that is 1917-1918, young men from Garu Hills volunteered to serve as the part of Garu Shlur under the British Army, traveling far from home to France to assist the war effort. They endured immense hardship, separation from their families, and unfamiliar lands, yet they carried with them courage, loyalty, and the indomitable Garu spirit. Antony public, civil society, religious leaders, aro distinguished citizen ng baksa humongi discuss kae aro dengtang issues rang ko resolve kae talo ya final outcome ba final proposal ko rabani na ya ko sokatani na sangsata nga Mr. Marcus N. Marak aro bini committee ni plot member angko gisa katong kabagtsina nga matela kusyo nga aro ya jagatam jabri jadok je sumay na nga ya monument ko thari na aro machot na yani gise po ya committee ni member ang ya family member angko approach ka onamgin list angko thari research angko kae song rangchi nok rangchi riangi history rangko semeng je lekha rangko thari na matna je dissertation type ba je ni history ko anching bokot na matna anga chini chairman aro members rangko anga molnaska
Ia sumay ko raing. Ia ko dak na no de longin namgen aro kragpa punggen kanyang at sansia. Ia atsing ia ko construct kaan baksa. Family members rang ko grungan baksa. J atsing ni history donga. J lekharang ko atsing semong namat na. J information ko atsing bukot namat na. Ang chairman ko request ka nasong program rang ko tharibo. France rang ko visit ka na nangangote visit ka bo. Ang ya committee ko nga approve ka again, aro bulkot again, chorus ko again. Hindi biyan sini chikrang ni namin kamsat big pa ji history dong atsin. Ya ko nga namme sandie ya ko record ka ako nga tanda ng king. meghalayapost.news